Akĩrĩkĩrĩria icera rĩake mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩa arugũrĩrie maũndũ matiganĩte ma ũthii wa na mbere, mũnini wa President William Ruto augĩte mwena wa gĩcũa-inĩ ũkũgunĩka makĩria wanyita mbaru kĩama kĩerũ kĩa Jubilee. Hii kazi ambayo tumeanzisha hapa, zingine tutakuja kama mmesikia mwezi ujao, mambo ya title deeds, mambo ya barabara, mambo yale mengine tutakuja kuyaendesha. Hiyo kazi tutafanya na tutaikamilisha. Ruto akauga kwĩna maũndũ maingĩ mega thirikari ĩbangĩte gũtabania gĩcũa-inĩ, agĩkindĩrĩria kĩama kĩa Jubilee gĩũkĩte kũnyitithania a Kenya othe. Uhuru Kenyatta atoke TNA aje Jubilee, kina Mung'aro na Mustafa watoke ODM waje Jubilee, ndio tuweze kufanya kazi hiyo pamoja na wao. Sababu hii serikali ya 2017 kwa mapenzi ya Mungu tutaunda hii serikali, na hatutaki kuunda hii serikali watu wa pwani wasipokuweko. Tunataka tuiunde pamoja. Nao atongoria a gĩcũa-inĩ arĩa mekũrũmanĩrĩire na Ruto maugĩte nĩ matuĩte itua rĩa kũnyita mbaru thirikari. Waje wiki hii kwa sababu amwe a atongoria acio nĩ arĩa marĩ kĩama-inĩ kĩa ODM matongoretio nĩ mũmbunge wa Kilifi North Gideon Mung'aro, mũmbunge wa Lungalunga Khatib Mwashetani na mũmbunge mũtumia wa kaunti ya Kwale Zainab Chizuga, arĩa rĩu manĩrĩire nĩ maingĩrĩte Jubilee. Tarehe 9 mwezi ujao tukiunja chama kipya cha Jubilee, kukiwa na Uhuru Kenyatta kwa meza, kutakuwa na Mheshimiwa William Ruto naibu wa rais, kutakuwa na Gideon Mung'aro na Wakenya wengine. Jubilee ni chama chetu sisi wenyewe, na sisi kama wapwani safari hii tunataka kuwa pale ndani, vikipangwa tuwe na sisi tunapanga. Atongoria acio maugĩte mwena wa gĩcũa-inĩ wĩna rũtha rwa gwĩthurĩra mwerekera wa kĩũteti na mwegwĩka ũguo matekwenyenyio. Na msidanganyane, hesabu ya mwaka ujao imemalizika. Hata candidate wa 2022 wa Jubilee tayari anajulikana. Mheshimiwa naibu wa rais, sisi tumekabidhi Mung'aro ili Mung'aro awe ni chombo chetu cha sisi tuwe na bargaining power katika jopo lako. Mheshimiwa naibu wa rais, nataka kukuhakikishia ya kwamba watu wa Malindi bado wana imani kubwa na serikali, bado wanataka kutembea pamoja na serikali. Maina wa Wairegi, Inooro TV.